Shalom, majua-jua nande Bapa turang rasenina. Mulihi kita jumpa ibas kesempatan enda guna pelajari Mazmurta guna wari minggu sisemal si pe-20 pituken. Nande Bapa turang rasenina ija ibas Mazmurta sekalienda kita mindo mantuhan gelah min ibas paksa genduarienda ija kita ibas masa-masa Covid mindo kelmin kita maka mekuah min ate Tuhan telah cidah kena kuasana use kena man banta perkuah atena maka mari min alu megenggeng rasi pindoken gelah tuhu-tuhu kerina sai ibas kegelupenta sila menghuli maka mari nande Bapa turang rasenina si pelajari Mazmurta indah dibuat kami nada dasarna do sama dengan C. Dudeskan batang anggur si ipi sernui masir ngari bangsa-bangsa si deban ipon awas du cenari isuan kendu batang anggur inegarina dahanan jur-jur sekulawi tengah pucuk-pucuk nasah pulau Efrat di batang engkai maka ison tarkendu bidena sah maka kerina kalaksi mentas banci muat buana wili nungke ije ngayak ceda jenari rubia si meliar pemanganisa cidagalah kuasa Tuhan usekanlah perkuat endo dibatasi mada kuasa mulihlah tatap min di surga nari rekam engkelini bangsa du mari kelini pekan anggur si enggo isuan dundube batang anggur si muda si megagah ibahandu perturana galah lanai kami nilah ibas kam nari kawali min kesah kami maka ipuji kami kam oh Tuhan dibatasi mada kuasa Baba min kami muli cidakan man kami perkuah atendu maka kami terkelin cidakanlah kuasa Tuhan usekanlah perkuah atendu. Haleluya.
Jana nurukam lawas gelar buah meramis. Ema buah si tahan rasa lah.